Matai Manau Ama, heroin ni Hana Singnava, powder kilogram, amagram, Samri Kuntaruka Konana, Kaksin Police na Pagat Kre, Pagalaba Matai Manau Adude, Mangko Fauki, Zahi Kuntrataru, Titung Village, Zapi Karong, Sandel District Amadi, Mahakiloni, Lamkoning Hokif, Zahi Kunmapan, Titung Village, Zapi Karong, Sandel District Tagini Hari, Police Tagi Famba, Pawamatung Ina, Zapi Karong, the Giri Sunu Ramdamio Karana, Mayaka Drug, Putopusin Tawrehaba, Akatnamba Paw, Amapang Bagi Matung Ina, Kaksin Police Commando ki Kambo Amana, Serulam Kaida, Sat Oak Sim Kamdana check Toki, Hadiba checking Aduda, Angogoma Chugi, Bolero, registration number MN07B 1206 Ama, Tingling Oibamo the Laki, Police na Kamdana check Tobada, Gari Edugi, Tong Amada, heroin powder sing adu, Sapon case, Samatara the Haptuna, Lord Lagapurak Pani, Hagalaba heroin Galena, Matemano, Animak, Makataba, and Yobatabak Lokatanaba, Sugunu Police Station Krehadi. Nakalamaramda Sugunu Police Station gi Kambo Amana Su Marang Upi Ama heroin gram Jama Kuntrama Pangakonana, Hagat Pangang Kre, Amana Nantukuna Zen Kre, Police na Hagalaba Upi Adudi and Caroline Senkoning Hokif, Zahi Kunitoy, Mapureba, Lalbi Jo, Zahi Kulumdoy, Sugunu Mamang Lekai, Manak Giti, Jong Biles the Ginahari, Faraba Caroline Hydro Gimatum Ina, Police taking Antopula Sen Krabanupi Adu, Zovang Biles Zaki, Lake Kidraba, Pauswan Jogilonabi, Zahi Surabi, Nangswan Joni Hari, Zovang Village area the police na routine 9 as a taba, Tibo Magitabakta, Heroin Gakonana, Nupi Ama, Pagat Laga Amana, Police over the Ginantopuna Sen Kibani, Police na Faraba, Nupi Adu Sel Oina, Police in Futara Tahum Kuntra, Subagat Pangamki, Pagalapalangalena, Nupi Adugi. Matakta ain gi obatabak lokhanaba sugunu police ta sine kre loinana nanthokuna sen krabi nupi adu suphana na ba police na tabak lokhat kre hairi Ising puba gari na takpadage aruba fiwam da soktuna siza hospital da naikanaduna apat kangkhat pangamdana lairiba Kunsi Chandragi imungda LMG na Lupali Singh Taranitoy Mateng Pangkre Like-Minded Group LMG Manipurna Lamdam Siki Kahana Oba Mayok Nariba Imung Singda Minung Siki Mateng Panglakpagi Marfutaret Suba Minung Siki Tengbang Oina Pasui Kendragi Manung Sanba Pera Sapam Lera Mamaithem Lekai Daleba Nungthambam Kunsi Chandra Zahi Kunitoy Apapa and Sarat Chandra Singh Hokibit Zahi Lising Ani Kunitoy November Kunipal Ginumida Maramda Jiri Lambigi Langjing Asoba Mapada water tanker Garina Takpadagi Aruba Pibanda Soktuna Siza Hospital the Layanki Gari Mapuna Matam Kara Sel Putoptuna Layang Biranki Adugo Makatana Hana Yang Lakidre Suraga Zaba Imung Oibana Yamna Ware have a pow Pambadagi Like-Minded Group LMG Manipuri Maikedi Kilupali Sintarani Toy Masi Ayu Punsi Sandragi Apupi Mama Binarani the Kusinaki Masiki Tengbang Kongset Asi Secretary Ozi Sorokayon Amadi Publicity Secretary Rakesh Naurem Anina Luchinki Kongset Asida Tripura Dagi Biplab Sharma Amadi Pranoy Singh Loinana LMG ki member Kaya Susaru Yaki Haidi Hoki Bapung Kunmarida India da Nong Namyoy Lising Taruk Sup Nayang Kai COVID positive Oiba Tenaki Lena Sinamaram Oiraga Myoy Taramadi Laikide Pagalakpagi Changsada Marfudrani Palda Smik Taret Mangada Hantarakle Apunba confirm case na Koti Mari Lak Nifutaret Lising Nipu Manga Chama Sup na Mari Yokre Active case Masing na Lising Kunipal Chahum Sup na Ahumda Hengalakle Lena Sinamaram Oiraga Laikidaba Apun Mamigi Masing na Lak Manga Lising Kuntra Chamapan Ifum Doi Sukre Lena Sidagi Nabak Faduna Discharge Tokiba Apun Mamigi Masing na Koti Mari Lak Nifuma Toy Lising Marfu Manga Chanipan Yangkainipal Yokre Lena Sidagi Ngaktuk Naba Vaccine Kaptukiba Apun Mamigi Masing na Koti Jani Kun Lak Kumputaru Lising Kun Hen Kre Malim gi oina COVID ajat na khwaidagi hen sokhala bale vaccine manungda USA na ahanba India na ani suba amadi France na ahum suba da lairi awang nopok state singi oina Assam na ahanba Mizoram na ani suba amadi Manipur na ahum suba da lairi